Hakaway nagajingjia kapakat kum na kilap tay kubor po gari la itu ba kumbasis pa anyo utam ki berupila duay la kajong kajingim. Bat ki bakambon kiti kirukuntai. Kanai kalajia tang nakata ko jingya yu paramaki ha kajingya lap niam kablalong ha Hathras district ka jela Uttar Pradesh nin gajanmet jong kasimbaar. Kanai kajingya yu para breu kalajia din kajingkran jong nong yalap niam ubhole baba ubala ay jingkran sikinong but jong ha kajaka bala panjengkar pang hapo kasnong Harati Bahanpur kabahap apo katany Sikandra raw jong ka Hathras district. Katkum kajing itu ki pulit kajing lap amulu malala antat bakaday na kajing yap op ha kani kajaka kabaladap smam da ki breu. Belalam sa kajing leng a baro kinong lay sngap ya kajing yalap. Kani kalap pelong ki breu bukin jami bermare na kani kajaka kabalawan rapat sa kajing yayu paramaki. Kajing tokit halor kani kajing jia banlap iki daw tenrai da ki bor pulit kani kajela kadang ya isakmat. Menteri Rangba Uttar Pradesh Yogi Adityanath Lashim Khya Mador ya kane jingjia berlapan benai ke song jingrap syaki bahing jaki belayap hadu arlak tengka bersan pemajar syaki mensau. Kumcu ke Presiden Gari ka Draupadi Murmu bar Menteri Rangba du Gari Narendra Modi ke lapan pau ke jing solam syaki bahing asam jaki tugi breu ke belayap hakane ke jingjia.